Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Вака, одиме сега со тркалото на среќата, одиме еден на еден тркало на среќата за Петар Грашов. Во овој случај имаме тркало и имаме твои пријатели, луѓе што ги познаваш, луѓе што ги сакаш и прашањето е што прво ќе ти текне кога ќе застане. Ајде. Значи нема да размислуваш ништо, да видиме што прво ќе ти текне. Ајде да го пуштиме тркалото на среќата. На што ти текнува прво да видиме? Ако падне на, кажи стоп. Стоп! Оливер. Оливер Dragojević. On zaslužuje biti na prvom mjestu. Oliver Dragojević, prijatelj, čovjek koji je direktno utjecao na moju karijeru, čovjek bez kojeg ne bi bilo mene kao pjevača i izvođača, jer mi je otvorio vrata, jer me naučio sve najvažnije stvari koje neko treba znati ko se bavi ovim poslom, i čovjek sa kojim sam svirao neke koncerte i imao neke od najljepših večeri u životu. Прекрасно. А такви луѓе се многу ретки, толку несебични луѓе. On je fantastičan. Секоја чест. Секогаш ќе живее Оливер Драгојевиќ. Одиме, ајде да видиме друг. Да видиме, врти. I stop! Boris Dvornik, legenda i nekakav kao, ajmo reći, otac, jedan od očeva svih nas Dalmatinaca, simbol Dalmacije. Ja sam imao veliku sreću da sam ga poznavao. On je bio član jedne družine, ajmo to tako nazvat, prijatelja koji su se zvali utorkaši. Oni su se svaki utorak u restoranu moje familije su se nalazili. Njih 26, 7, 8. I to je trajalo to je trajalo 25 godina. I na kraju ih je ostalo samo 5. Wow. Polako su umirali, polako su odlazili. I to je jedna ljepota života i Boris je među njima ostao. Boris je jedan od njih koji je otišao, nažalost, umro. I onda kad je od tih utorkaša ostalo samo 5, došli su kod mog oca i rekli su, ovo je naš posljednji utorak nakon 25 godina. Svi smo plakali, svi smo pjevali, sjećali se tih ljudi. Jedan od njih je veliki Boris Dvornik. Какво пријателство е, човече, тоа 25 години. 25 години. Ајде, вртиме режија. Ајде. Ајде, видиме, нека заврти малку, Ајде. Стоп! Оп. Evo je. Ona je bila gošća na mojim koncertima u Skopju, između ostaloga. Upoznali smo se 2000. godine na našem putu za Australiju. Imali smo zajedničku turneju, uopće se nismo poznavali. Zvezdi Hrvatske. I uvijek ona priča kao, idem sa ovim Grašom, Petrom, kao da vam poma kakav je tip, sigurno neki fin tip koji samo džogira, pazi što jade. Malo je i dosadan i to. Ja sam rekao, ja idem sa Severinom koja pjeva Travu zelenu, šta ću ja s njom pričat? Međutim, nakon već samo pola sata ili sat vremena leta s avionom, sjeli smo, počeli razgovarati i shvatili smo da smo stvarno prijatelji. I do dan danas ona je jedna od mojih, ajmo to tako nazvat, estradnih, najboljih prijateljica. Žena s kojom sam nastupio puno puta, žena sa kojom se privatno družim, koju puno volim. Има некои такви луѓе, одма развиваш некоја хемија, се наоѓате на иста фреквенција. Mi smo se odmah našli. I to traje već 22 godine. Super. I bio sam na svim njenim važnim rođendanima, događanjima, svirao sam prvi ples na njenoj svadbi. Sad nije možda nije najsretnije što se ja svirao, možda nije zbog toga. Dobro, сега. Ама ти твоето си го отсвири. Šalim se, stvarno bitna stvar je, na svim nekim mojim i njenim bitnim stvarima u životu mi smo prisutni. Без разлика, сепак е убаво нешто. А и голема чест, верувам, знаеш, да ти се довери таква привилегија. Ајде, уште едно да свртиме, ајде. Па, ќе затвориме да видиме, уште едно само. Стоп! Ајде, застане на Тончи. Pa gdje baš na njega? Da. Tonči Huljić. Znaš kako, kad spomenješ njegovo ime, vjerojatno tako kad njemu spomeneš moje ime, imaš dvije opcije. Prva je da se kao nešto ozbiljno kaže, kako to, a druga je da se odmah krene zezati, vrijeđati. Moj i njegov odnos je konstantni humor i konstantno zezanje jedan drugoga. Ima za frkancije. Ja ću sad kazat, pošto ga nema i ne može se braniti, bit ću fin, on je prije svega otac od moje supruge.
I zato moram fin biti prema njemu. Ne, on je čovjek koji je već dugo godina i on i Vjekoslava su produženi članovi moje familije. I to se zna. I to je čovjek koji je supotpisao ili potpisao gotovo sve moje pjesme. Sve moje pjesme su ili Petar Grašo ili Tonči Huljić ili Tonči Huljić Petar Grašo. Tako da to je samo 2 ili 3 pjesme u karijeri od svih mojih nije. On je čovjek bez kojeg bi ja teško zamislio uopće da postoji muzika i da postoji život moj. Toliko se družimo i toliko zajedno radimo i toliko baš se volimo. I tako će ostati do kraja. Мислиш дека од утре натака би добивал попуст за песните? Ne, mora biti besplatno. U familiji je besplatno. Точно, иначе не е фамилија. Ali onda i kad on mene Dedo zove je da pjevam, dedo. kad on mene zove da pjevam, on isto mora besplatno. Tako ne zna se komu je veća šteta. Така е.